Kurdistaniye. Şinavedan uçayan radyo denge gelden başkodarın heja İrosi Eylül'e 2025 seyşemli Brüksel'e saat 8'de devam çağırdı. Hemen uçayından haber ujede peşkeş bikin despekçen sarın uçayınma. Rebera poji gelişen galere peyamek şant. Jibu azadiya fizikiya rebera posi bele amede berba Ankara ve meşeke girik despedike. Girtiye nekhoş terkim birine kirin. Netanyahu gud arteşa İsrail'e ve 55 ekemezine Gaza'yı bimine. Dubareden başkodarın hecamdesi berfriyan uçen xodikin rebera proje gelişen galere peyamek şant liguri agayan endamı reviberiya xosiriya demokratik aşen gale ve becibine keçepemeniye peyama rebera poyajı bu xalke şen gale biraya gişre parve bike liguri çıra TV da xuyani ve bedema hereme saat 15'da andeli şen gale bedayin rebera po beriyana du caran peyamen teyber şen gale reşandı bu diyek peyamande pevajı açtı ucvaka demokratik ve Rönesansa civaka izdi penasekeri bu Rebera podes şankiri bu kub pevajuyere edidema fermanan qadiyaye. Jibu azadiya fizikiya rebera posi be meşeke girin ket despedike meşa em be hevi berbe azadiye ve demeşen tevgera jenen azad teja peşengi jiredike gitse kuvveye ki jotme hele amede kom ve berbe Ankara ve be meşe ve jitevaya bajaren Bakure Kurdistan ve Türkiye gel beştar be laliye ki amade kari laliye ki jij bu tevli buna bankene endama DPP Zinet tümür İstanbul'e beştardı be zinet tümürdü beje Arman Camia Zelale u evi legal meşibin emeden abera yeku hafte jotme deje amede berbe Ankara ve bemeşin Arman Camia azadiya fizikiya reber apoya ji azadiya xoya da azadiyavi hem azadiya xoya da azadiyavi de dibeynin ji bu peşiya siyaseta demokratik vere ve kerinde ve reberti tavle azad be em bi hevi demeşin emle ben da pişkiriya hemujinane Sezai temelli gud bu müzakere vane serekere ve zemine müzakereye ve afrandın Ali Kare Seruke Komaden Partiye Sezai temelli tekilleri bu yerin droje ve deli meclise civina çepemeniyle darxız. Temelli gud pardı yeke jotmeyde devlet Bahçeli emteva ve xwendin serzemine ki aştiye ku meclis karbike me kıymet u giringeke mezin FB peşvazikir. Peşketine kedin ya giringtir ev boku di 27 Sıbatı de Brez Abdullah Öcalan manifesto aştı ucvaka demokratik ragihine evgavek diroki bu regeha diroki guhert peşketine kedin a giringji kongre PKK bu ve kongrede PKK xofesikir ugaveke diroki avet peşe be merasima şevutandına çekana yazdığı termehere gaveke dünya diroki hatavetin peşe komisyoneki hatavakiren dest bekarkir Sezai temeli dest şakir ku ayşti ucvaka demokratik da xwaza hevgirtineye jibu veji ve meseleye kurd ba wayke demokratik guhertina kanuni uku mafe kurdan visogerdike dekare pekvere komisyone de gelek derdo rangohdari kir hina gelek derdo hene ku de veluan jigohdari bike yek juvan kesan mimare ve pevajue Brez Abdullah Öcalan'e de komisyon beyi derek bike ve gohdariya bike hala duyemin jidi ve kanuna çareseriye kanuna pevajue derbasbune kanunen entegrasyone demokratik hem uverin amadekeren u de meclisere derbasbube Endamın partiya dilinkeya Almanya banga azadiya rebera pokirin. Denk vedana banga aşti u civaka demokratika rebera pol seranseri Türkiye Kurdistan rojlata navinu cihane de dome deheman demede kampanya cihani yen jibo azadiya rebera poji devam dikin. Endamın partiya dilinkeya Almanya liser pevajoya aşti u civaka demokratik jinni u serakfin Sara Schnitzlers dibêje pêvajoya aştiye ji bo bidawîkirina şerê li cîhanê pirgiringe wekî çepkirên Alman em xwe berpirsiyar dibînin ku piştgiriyê bidin pêvajoya aştiyê
دولت آمه حکومت آمه به سالان لسر کردان ترکیه و گل کرد ظلمه دکه. لازمه حکومت آمه جبو آشتی زخته لحکومت ترکیه بکه هزو دیپلوماسی خواه بکار بینه. انداما دیلین که مینو سلیمان جی اشارت به بانگا ریبرا پوکرو گد بانگا عبدالله جلانا جبو دانینا چکان پر گرینگ و دیروکیه. اف بانگ جبو بداوی کرنا شهر به دهان سالان پر به قیمت بو. پیواجوی آشتی نتنه جبو کردان جبو گل ترکیه کردستان و همو جهان گرینگه. تفگر آزادی کرد لترکیه گاوک مزن آویتیه. نها دورا گاو آویتنه یا دولتا ترکیه. ام بانگ لهمو انترناسیونالیستان دکن که پشتگیری بدن تفگر آزادی کردستان و پیواجوی آشتی دما که کردستان آزاد ببه ام جی دکارن آزاد ببن. انداما دیلین که اوا مای برگویجی اف بیامده. دوه حکومت ترکیه لگوری برجوندیا گل و کردان تفگره. پیواجوی آشتی نکاره به یک کالی بمشه. ایدی دم آزادی فیزیکی یا برز عبدالله جلان هاتیه. دوه بی شرط و شورت همو گرتین سیاسی به تایبتی عبدالله جلان آزاد ببن. پیوسته ترکیه داگرکاری خواه یا لسر کردستان بداوی بکه و آزادی همو گرین ترکیه مسوگر بکه. صالح مسلم گوت خواستن لنتوین یک بوی شر را روا بکن. اندام دسته هفسروکاتیا پیده صالح مسلم تکیلاری جیوینا لیجنیا گشتیان توین یک بوی آخوی گود اف الشارا وکه سروک دولت آخوی اف جیته واته روا کرناوی هیزن در و الشارا جیت لی ببرن لشام بجیه کرن اونها جد خوازن و روا بکن. صالح مسلم دیار کرکو دستلات تاریا دمکیا شامه جی کومن چته و کجار پکته پرانیا وانجی گریدای ترکیه نه. دقر کرن لیدیج علوی و دورزیان ده اف کوم هبون او زیدتیر 2000 سیویل کشتن. هیزن کو الشارا آنین سر روبریه هاو ددن خوشبان کومان رزگار بکن لنکارن. هیزوان کومان جیا الشارا زیدتره او شارا جوان کومان دترسه. صالح مسلم بالکشان سرگوتنا ریویتیا سفیر امریکی یه ترکیه توم براکو بریا هفدیتنا ترامپ و اردوان گود ریویتیا اردوان جهینی قاشه هرکس ریویتیا خواه جگل خود گره. لی اگر کسک لجم سروک امریکا ریویتیا بگر رواتی بگره افته وی واتیکو او مجبوره هر گوتنا سروک امریکا بجیح بینه. هف دیتنا ترامپ به اردوان را کردیک جبو اردوان او رواتیا به سفیر بحثا و دیکجی اوه. ev reviti jitene bikeri şahsi Erdoğan te. Tu menfaata Türkiye devede nine piştevaniya bir diktatörü kire jibo gelen Türkiye metersini ekmezine. Hevseruka daire tekilender ve yarı ve beriya Xweser İlham Ahmet tekilleri geçedanın li Suriye ve Heremen Xweser jin hayır akıvi. İlham Ahmet işaret bedo xuyaniyen Ahmet El-Şara u peymana dehi adare kir. Bedomdar İlham Ahmet balkşan ser rola jine u ev nırxandın kir. Suriye'de hin diyar nine yani vebunek li ser çareseriye به تایبەت چەرچەڤا دیالۆگên ناوخۆیی گەلێ سووری بگیشتی تەف پێک هاتەیان حەیە بنەها هین یعنی vebûneke wisa berfireh bikar bê pirsgirêka çareser bikin nîne peymana dehê adarê aku hat îmzekirin lê heta binaha di vî werî de jî gavek wisa ciddî li berçav xuyan nake yani gişti bu saherim ravşeke keranda ne diyeyim yani rojlata navin tev debi Suriye kene navendi be Suriye ke teşaruki yani hevbeşi herkesek denava Suriye nuda bikar be hem xudi maf be hem ji xudi irade be yani xudi hebun be denav da jin mesela be gelek xudi rol be Suriye ravşeke gelek xarab daye هلوشیایه جبوکو سوریش بن انقاذ کاربر رابه پیوسته دوی مجاره دا لحف کرن و اتفاقه که گشتی گلی سوری چه یعنی گل گشتی جواک yani tane باکر رجلات سوری نینه هرمین دنجی حتی آسته که جبو او اتفاقه کچی بویه yani ارینی دبینن و جبوکو پیک ورد به دیالوگ بیمشاندنه یعنی هیوی انگل هرمی کو براستی زودترین وقت پرسکریک چار سربه.
girtiye nexweş terkî mirinê kirin ne derman dikin ne ji berditin zilma li ser girtîgehan dewam dike bi taybet girtiyên nexweş di hedefa dewleta Tirk de ne wan diberde ne ji wan tedawî dike berwa ji wan bi mirinê re rûbirû dihêle li gel ku dibêje ew ê pirsgirêka ku çareser bike jî dev ji vê siyaseta faşîst berneda. Latif Akay 65 saliye 7 salên girtiye û yek ji girtiyê nexweş e. Niha li girtîgeha Beşîriyê ya Batmanê tê ragirtin di nava 7 salên li girtîgehê de gelek nexweşiyên wî çêbûn. Kurê Latif Akay Serdar Akay diyar kir ku bavê wî sevkî ateke hatiye kirin lê bêle rapora dikare di girtîgehê de bibîne dane û ev tişgotin. Bavê min sevkî nexweşxaneyê perwerde û lêkolê ya Elî hat kirin. Ez û mamê xwe bi dorê li cem bavê min dimînin û li wî dinêrin. Dema ku em dixwazin têkillerî rewşa bavê min ji bijîşkan agahiyan werbigirin em bi zimanê wan ê tinasokî re rûbirû dimînin. Bi rêk û pêk pê re alaqedar nabin û lê nanêrin. Ji xwe nikare bi tena serê xwe bijî. Di vê pêvajoyê de 25 kîlodan. Akayî diyar kir ku cezayê bavê wê hindik maye û got ji xwe diviya bû bavê min bihata berdan. Bijîşk dema ku girtî dibînin baweke cuda tev digerin û ji ber vê li ser dermankirina wan nasekîne. Bavê min bê sedem tê işkence kirin. Divê ev işkence bi dawî bibe înfazê wî ji bo 2 mahên mayî were rawestandin û divê ew mafê xwe yê dermankirinê bijîşkî bi dest bixe. Ji helîkopterê hatibûn avêtin 5 sal derbasbûn fayîl hê jî nehatine girtin. Li navçeya wan Şaxê di 11 îlona 2020 de leşkerên artêşa Tirk du gundî ji helîkopterê avêtin û bi serbûyerê re 5 sal derbasbûn. Ji welatiyan Turgut di 3 îlona 2020 de li nexweşxaneyê jiyana xwe ji desta. Osman Şîban jî demeke dirêj hat tedawî kirin. Piştî bûyerê rojnama wan Şîban û Turgut ku bi nûçeyeke bûyer eşkere kirin. Lê ne leşker kujer rojnamavan hatin dadgeh kirin û li duyemîn dadgehê cezayê girana Mêrsînê di 11 Nîsana 2023 de bi bihanê endamtiya rêxistinê rojnamavan bi 7 sal û 6 man hatin ceza kirin. Lêpirsîna têkildarê avêtina du gundiyan ji helîkopterê hê ji mîna xwe rawestiyaye. Di pêvajoya lêpirsînê de derket holê ku ji bo bûyerê şandeyekê hatiye avakirin û rayedarekî payabilind îfadeyên çil leşkerên derketin operasyonê girtiye. Lê 5 sal di ser bûyerê re derbas bûne lê hê jî biryara nepeniyê li ser dosyayê dewam dike û encam jî derneketiye. Parêzerê dozê Hamîd Koçakut ku lêpirsîna têkildarê bûyerê avêtina ji helîkopterê dewam dike. Em hewl didin bawekî agahiyan ji dozgeran bigirin lê bi bihaneyê biryara sînûrdarkirina agahiyan nadin. Fermandariya cendirmeyan û Wezareta Dadgeriyê bandorê li dadgehê dike û kujeran diparêze. Özgür Çelik carekedin vekîl serokê CHP İstanbulê hat hilbijartin tevlîhevî û nîqaşên li ser kongreyên CHP'de dome bi îtayên bêusulî û sextekariyê derheqê kongreyên CHP'de lêpirsîn hat lêspêkirin. Kongreyê CHPya İstanbulê hat betal kirin. Serokê Rêxistina İstanbulê Özgür Çelik ji erkê hat dûrxistin. Li şûna wî Gürsel Tekin ji aliyê dadgehê wê weke qayyûm hat destşan kirin. Rêveberiya CHP ji bo pêşî li vê rewşê bigire li İstanbulê kongreya xwe ya awarte li daxist. Lê roja kongreyê nîqaş şekten derket holê. Li sergiliya hin CHP'yan muhalif dadgehê biryara rawestandina kongreyê da. Di heman rojê de Lijneya Bilind a hilbijartinê ji biryarek da û got betalkirina kongreyeke destpêkirî ne mümkün e. Vê jî pêşî li biryara dadgehê cezaya İstanbulê negirt. Dadgehê biryar da ku Gürsel Tekin baweke demkê di wezîfeyê de bimîne. Di nav van geşêdanan de Özgür Çelik ji Lijneya Bilind a hilbijartinê mazbataya xwe wergirt. Bi wergirtina mazbatayê hukuknaz dibêjin nîqaşên li ser pirsa serokîye êdî bê watene. Biryara Lijneya Bilind a hilbijartinê esas e. Divê Özgür Çelik rêxistina CHPya İstanbulê birêve bibe. Fermandarekî Sübêdayê got em ê bersiva êrîşan bidin. Endama fermandarê hêzên Fursan, El Hemas, Yemîn, Sexîr diyar kir ku hêzên desthilatdariya demkiya Sûriyê baweke berdewam agirberstê bin pê dike dîsa jî em li gurî agirberstê tev dikerin. Li hemberî ku agirberst bi pêşengtiya hêzên nav Neteweyê û Herêmî di 20 Tirmehê de hate ragihandin jî rojane bi topan êrişî gundan û bajarên Sübêdayê dike. Ji bo wê jî metirçînî dewam dike. Divê desthilatdarê demkiya Sûriyê bin pêkirina agirberstê
راوستینه الحمزه گوت کو تکیلیاوان دسلاتاری شامره تونه او گوت نیرینا دولت لجوان تونه فکرین وان نلگوری خلک سویدایه ام بانک لخلکن سویدای دیکن کو لدردورا هزر مکم ببن او پاراسنا خاک و رومتا خو بکن لجبلیه تقینک چیبو چافکانیان خوجی لباجار لاسقی راگان کل باجار جبلیه گندوار لاسقی تقینک مزن چیبویه لگور آگاهیان تقین کارگه که حسن ده یا لریا گشتیا جبل بنیاسه لنیزی چارخره الایدای پکاتیه هن چافکانیان دنجی گوتن تقین ده اوتلا اینانا پلازا ده باجار ده چیبویه لحتنا دتاین درباره سدم و انجام تقین ده نهاتنه بدست خستن نتانیاهو گوت ارتشا اسرائیل ویل باشه که مزنا غزای بمینه نتانیاهو پشت سردانا روژا سیشم یال واشنگتن پیامک بدیمن پار کرد نتانیاهو گوت امی دلگیرتیان خو همویان بساخی ور بگیرن ارتشا ویل باشه که مزنا غزای بمینه سرکوی اسرائیل بریا بروژه که پشکری دابو پلان آشتی یا سرکوی دولتین یک بوی آمریکا دونالد ترامپ آجبو بجیکر راهیز آرامی یا ناونی توی لبل نتانیاهو لبر رد کرنا حماس یا شرط و مرجان رابو گود ام دستور ندیم که ارتش و کشه و حماس جنو و خورد ببه بویرنگی و نبه گلو بلی کرنا دیوار پیدا که بوی پارچه ج پلانا داگر کرنا روجاوا دمک ده کول باکور کردستان و ترکیه پنگاوه که یا آشتی هه اول روجاوا جی نقاشو گوتو بجن و بریا خوسر به دسلات شامره دوام دکه لیکرنا دیوار دنابرا باشور روجاوا ده یا به دست پیدا که ته چواته پرسا گلو پیدا که بوی پارچه ج پلانا داگر کرنا روجاوا تینه بیرامروان سینور دنابرا پارچه کردستان ده بلش کرن داگر کرده دور پیچ کرن به که دخوازن تکیلیا دنابرا کردان ده قطب که لهمبری و 7 سالن کرد لبر خوددن و رینا ده کو نداگر کر و نج نوکر بگیجن آرمانجه خو دوی نابری ده آژانس روز نویسه دوسیه یک آماده کریه ام به دوسیه ره خاطر جوه دخوازن آنها دم باش پێچەوانەی هەڵوێستەکەی بارزانی پەدەکە پرۆژەیەکی 100 ساڵەی داگیرکەران تەواو دەکەن. سنووری دەستکردی 4 پارچەی کوردستان بە سوپای داگیرکەران گەمارۆ دراوە بۆ ئەوەی هیچ کات کوردان پەیوەندیان بە یەکەوە نەبێت و لە یەکتریان داببڕن بە درێژای 100 ساڵی ڕابردووش بەهۆی ئیرادە و هێزی کوردان داگیرکەران لەو گەمارۆیە سەرکەوت و نەبوون و شکستیان هێناوە دوای 100 ساڵ ئێستا هێزێکی کوردی دێت وەک پەدەکە دەیەوێت ئەو کارە تەواو نەکراوە بەوە داگیرکەران تەواو بکات کە دروستکردنی دیوارە لەسەر سنووری دەستکردی نێوان باشوور و ڕۆژاوای کوردستان لەم ڕۆژانەی دواییدا پەدەکە سەرقاڵی تەواوکردنی ئەو دیوارە کۆنکرێتیە کە عێراق لەسەر باشوور ڕۆژاوای کوردستان بۆی تەواو نەکرا پەدەکە بەدانانی دیوارێکی بەرزی 3 مەتری و ئەستوری 75 سانتیمەتر لەسەر سنووری باشووری کوردستان و ڕۆژاوای کوردستان هەوڵ دەدات ڕۆژئاوای کوردستان گەمارۆ بدات ئەم پرۆژە داگیرکاریە پرۆژەیەکی تورکیە و چەند ئامانجێکی سەرەکی هەیە یەکەم بۆ دابڕینی گەلی کورد لە یەکتری لە 4 بەشەکەی کوردستان بە جۆرێک لە هیچ ڕوویەکەوە پەیوەندیان بە یەکەوە نەبێت دژایەتیکردنی جوڵانەوەی کوردی و بەتایبەت تەفگەری ئازادی کوردستان ئەو دیوارە پێشتر لەلایەن حکومەتی عێراقەوە لە نێوان سنووری شەنگار ڕۆژاوە دەستی پێکرا بوو کە درێژ دەبێتەوە تا سنووری ڕەبیعەت تەلکۆچەر دیوارەکە دەکەوێتە نزیک دەروازەی سنووری پیشخابوور و بەرامبەر دەروازەی سنووری سمێلکە پەدەکە لەم چوارچێوەیەدا ئامادەکاریەکانی تەواو کردووە و دەستی بە دروستکردنی دیوارەکە کردووەتەوە تەواوکردنی دیواربەندەکەی نێوان باشوور و ڕۆژاوای کوردستان بە پێی ڕێکەوتنی پەدەکە و حکوومەتی عێراق کاریەکە لە ڕێبەر ئەحمەد وەزیری ناوخۆی حکوومەتی کاربەڕێکەری هەرێم و قاسم ئەعرەجی سەرۆکی ئاسایشی نیشتیمانی عێراق سەرپەرشتی دەکەن و دەوڵەتی تورکیش لە نزیکەوە چاودێری دەکەن بەپێی هەندێک زانیاری نافەرمی کۆبنەوەیەکی ئاوبەشی عێراق و سووریا و دەوڵەتی تورک و پەدەکە لە دیمەشکراوە بۆ دروستکردنی دیوار با درێژایی سنووری ڕۆژاوا و باشووری کوردستان دوای ئەو کۆبنەوەیە دەوڵەتی تورک و سەرۆکی دەسەڵاتی کاتی دیمەشق لە میدیاکانەوە چەندین جار هەڕەشەی دروستکردنی ئەو دیوارەیان
لە 27 تشرینی دووەمی 2024 کاتێک ڕژێمی ئەسەد ڕووخاو ئەحمەد شەر هاتە سەر دەسەڵات پەدەکە بە فەرمانی دەوڵەتی تورک دەواازەی سنووری سمێلکایی داخست. ئێستا بە دروستکردنی دیوار لەو سنوورە دەستکردە مەترسیەکانی سەر ڕۆژاوە زیاتر دەبن. ئەوەش بەو مانایەی کە پەدەکە بەشداری پلانەکەی عێراق و دەوڵەتی تورک و دەسەڵاتی دیمەشق. مانگی ئەیلولی 2022 عێراق دەستی کرد بە دروستکردنی دیوار لە شەنگال، بەڵام ئەنجومەنی خۆبەرەوەری شەنگال ڕاگەندراوێکی دژی دروستکردنی دیواری نێوان شەنگال و ڕۆژاوای کوردستان بڵاو کردەوە و ڕایگە هەرگیز دروستکردنی ئەو دیوارە قبول ناکە. بۆیە ئەم فشارە پرۆسەکەی ڕاگرت. سنووری عێراق لەگەڵ تورکیا 336 کیلۆمەترە و لەگەڵ سووریا 620 کیلۆمەتر و لەگەڵ ئێرانیش 1420 کیلۆمەتر سنووری هەیە. عێراق دوو ژمارەی جیاواز بڵاو دەکاتەوە، لەلایەک دەڵێت 400 کیلۆمەتر دیواریان دروست کردووە و لەلایەکی دیکەش دەڵێت 83 کیلۆمەتر دیواریان کردووە. دەوڵەتی تورکیش لە ساڵی 2016ەوە دەستی کردووە بە دروستکردنی دیوار لەسەر سنووری باکوور و ڕۆژاوای کوردستان و باکوور و ڕۆژهەڵاتی کوردستان. لەگەڵ ڕۆژاوا نزیکەی 800 کیلۆمەتر دیواری کردووە و لەگەڵ ڕۆژهەڵاتی کوردستانیش زیاتر لە 100 کیلۆمەتری دیواری دروست کردووە. دیوارکردنی سنووری نێوانی عێراق و سووریا بە تەواوی باشوور و ڕۆژاوای کوردستان لە یەکدیدا دەبڕێت. ئەمەش درێژکراوەی پەیماننامەی لۆزانە کە کوردستانیان لە نێوان چوار دەوڵەتدا دابەش کردووە و دەوڵەتی تورک داڕێژەری دروستکردنی پلانی دروستکردنی دیوار و دابڕانی بەشەکانی کوردستان. دروستکردنی ئەو دیوارە لەسەر سنووری باشوور و ڕۆژاوا لەلایەن پەدەکەوە لە کاتێکدا کە بارزانی لە چەند مانگی ڕابردوودا باز لە یەکێتی کورد و یەکڕێزی ماڵی کورد دەکات و سەرەتای ئەم مانگەش لە پاریس وتی ئێمە هەوڵی پاراستنی ڕۆژاوای کوردستان دەدەین و ئامادەم هێز ڕەوانەی ڕۆژاوا بکەم و خۆشم ببم بە پێشمەرگە بۆ پاراستنی. ئەم هەڵوێستەی بارزانی تەواو ناکۆک و پێچەوانەیە لەگەڵ دروستکردنی دیوار لەسەر سنووری باشوور ڕۆژاوای کوردستان کە ئەمە پیلانی کۆنی داگیرکەران بووە تا ئێستا. بەڵام ئێستا پەدەکە خۆی دێت ئەم کارە جێبەجێ دەکات، چونکە ئەگەر پەدەکە لە ناو پیلانەکەدا نەبێت عێراق ناتوانێت لە ناو خاکی باشوور بەردێک لەسەر بەرد دابنێت. ئێستا کە پرۆسەی ئاشتی و دیموکراتیک لە تورکیا لە ئارادایە و ئیدارەی خۆسەر لەگەڵ دەسەڵاتی دیمەشق ڕێککەوتنی کردووە و لە گفتوگۆدایە بۆ چارەسەرکردنی کێشەکان هاوکات یەکێتیەکی نەتەوەی تا ئەندازەیەکی زۆر دروست بووە. لەم کاتەدا پەدەکە دێت دیواربەندی لەسەر سنوور دروست دەکات و گەمارۆ دەخاتە سەر ڕۆژ ئاوای کوردستان.